Tade homa sebagai kenangan tua mongon jalai do muse lagu na hot di Rohanas sebelum marsahi tamongon husuku tunasida ahado lagu kenangan niamong siat bukwede idok matuhami nomor 200 sia asa tedehon terakhir tua mongon nomor 200 sia. Tade homa Jadi Bapak, soalnya Bapak ada orang kutu Bapak. Walau tu Bapak, ada kesalahan di tinggul Bapak. Bapak Bapak ada. Maaf Bapak ada. Bapak. Jadi kami pihak pergeling mulai ditinggal honmu. Saya lihat di sudi asa dan niro di kami. Cuma lawe bersugut dengan perstok ini tak Bapak di lembut itu kan ni. Dapat pada. Jadi sokoni matutu madok mulia atau dohita atau amat taperdeng kabasai. Ima di siala tutu bucerna nong dialap. Amat tajahuba di bata ima damangon. Jadi marpung hitan wang esok peparanna. Panggiak manian tulus tiur perlauni damangon saya pada asa percabar damangon di Firdaus. Jadi selamat jalan ma Bapak repak doha medison aka geleng musudi masih paululuan. Saya giat manian, boy sonon kami terus, lagi besok dong bihoro Bapak, masih peluluak kami, tetap kompak, boy masih lenar roa, asatong merlas ni roa kami, ditenggal huko, jadi songoni majo hata, sinonokku tu par pulang siar, selamat jalan mau Bapak Putima. Mau lihat ma di Tuhatta. Nang songoni di ta saluna akapaparan ni upulam siar alay lihat dia di ta hai pason terlubi
Ima ina padu bapata dia palatikion. Bapa sangat singkat do bapa parsahi to mon di baik kok tu dia bapa ubah kami do alai roma hatam ono pula bek kamu bihai merubet nimu blok kum masudi betti asobamu mau nimu alai menurut tami bapa pargelengommu ilihat Tuhan do dihami dus niroha nima dinalau mebeko merubet rapak dohami bapa menjaga ho dohot pahuppu pangguara misi golden nanong be bapa anong berbeda di pahuppu pangguara mi sehuwe aja kami do terus do pahuppu mi semangat alai bui dunian mekel ho bek kami do pahuppu mi alai di rumah sakit murni tiguma bapa terakhir di pasato sudi pesap-pesammu tuhami idok koko tueu ngeta beto horboy ni mutu eu ale dapur roakku di bapa berarti ko siege du horwa pasaton nami di pertuani bapa on narakku alai bapa lubusitio mahupatu pahami di hetu ombo bapa dah jalamu se martang yang johi tajo tawar nimu belge situ tu roakku bapa pasato dirip tu Tuhani amak teh bapa kon naraku tulus biha rohana naraku telepon jo lain si hopping asai buat dia wate ateni baby telepon do layon upatu pahami di bapa usai upatu pahami itori nama parlaum jeli jala hodo sudi akahatani Tuhani pangiduan mi ama rulon nebedia do haim bapa alai wisupok kami do kojolo paimamu do pedite bapa deh nami olok nimu kojolo paimamu do hasol mammi bapa deh nimu olok nimu jadi upatu pahami do isu dia bapa jadi molo songo dia bapa memang nebur judo bapa disude pangiduan mi itu lupi hami do upasah do sude hatami tu akka abang tulai do ibu teson jadi tercapai do sude bapa jadi bapa saya makorasi ma todim Tuhan pinoparmu ba sonang mau dilebung di Tuhan ni bapa selamat jalan madiho selamat tinggal madihami mulotung adong kahurangan nobek kami beradu poko bapa kapo parammu dison ba entak maami mau lihat ma dita mulate matutu di tuhata songoriro tutu amang son hami jong sudi poparamu Pero tama mahami amang parume musiakangan. Sudi amang ngarong boy bitar do konawa manangaha. Ngatu si mamu amang di posisikon. Alay amang di parsahito mipe amang tongdo. Kolat tuhor pikiran nami amang terus dang rohan nami mula-ulaw di huta. Seneng melujongi hami amang alidang tarbain nami. Doa mabenon. Moloropi hamu tu huta nami. Maulok kia dorohan nami Amerika mu amang. Alay buhama daktar bainaw mabay kamu sonang. Ropi hamu tu huta. Molongalawan karejo. Babahuay kopi mamang. Minu pamono namang nikuro. Mang kamono nikuro. Tapi torlaro hamu atau patok beling pitu alas warung bedong hamu di jebu. Jadi amang ulus maruh hamu amang tuinganan persatok tinan ni amang. Hampe akan tininggal hamu nak keluarga na tinggalo namang. Jetong makurasi masa halami amang tuhami. Tunggu ni pi amang
Mula tung arok pia mang kesalah aku akan nahurang lobi amang. Minta maaf Tuhan mu amang. Lama beno namang. Aktar dokona be sude ngani. Udang dupenya namang nek sidokonok ani dang bui bupat orang amang. Au pedak tahap biau. Maksongon itong dang dipahupumi amang. Saya hato maronya roka ni pahupumi. Do jadi pahupui pature-ture hamu hapirang adong. Dong do nekon lau hamu. Le. Basada Tuhan ini daripada si hasi tu ditau kamu amang. Au piamang setong dot tumatang sa parlau ni anak munai mabere kamu di parsahi tomu naon. Go boy nasuboy do ta hapetong dot kong gaberohan. Ane amang banak pesongoni basay makurasi masalamu Tuhan kan natinggalon. Sadaya rohanami amang. Songono kami terus unang arong akka naruduk musi akka begyon ni akka na akka titang. Bapak ngalululo pe ami anu bapak nang arong be odi sa punami. Ngalululo pe anu sudah pa opo ni bapak. Idi opo ngayon na biano. Ale nga malum be bapak nga siya be bapak nang dilala bapak binaci bapak. Omak kami do bapak marubah. No ada apapun ni bapak sudah mengurus bapak. Maafun mas sudah bapak mau akan salah nami. Salah ni apapun ni bapak. Nang pe badal laki bapak. Long doro anak tu bapak. No ada laki mengurus bapak di jauh. Selamat jalan ma bapak, selamat tinggal ma dia. Mole ate madi tu hatta, mole ate manang di hita saluhutna. Among hato nai parlaumon. Takia ni memang sahid mo parahian alai omma sa pala nomor sahid tu among. Itu rato doh meninggal kami. Sebelum pemersahid among. Rodo tu jabu 2 minggu di jabu among. Pature-ture hami hodo anak kami. Alai imahurwa sebagai kenangan di hami benomu. Benon ni among imahurwa terakhir among dalam namu najabu nami. Dan adong be roh tu jabu lama nuturi hami among do anak mi. Among nunga songot dia di bayan kagelengmu di hami sudenang. Nunga diusahon kami besudenang dalam mapuan marubat tu among. Tu dia ninang nga dibuat kami. Alai Tuhan do berkehendak. Tema damong dah molo tungadong penahumurang nasalilingon. Dia kapapenan nami nang turumbo bisongonaw sa diri. Baminta maaf mahami sa luhut na tu among. Selamat jalan mada among sonang maamong. Di Jerusalem na barui sayang kia maamong sonang saliling-liling na di ay Tuhani. Selamat jalan mada among. Omma hatat perpudisian kami sudah pergeleng om tuh amang. Mulai secara pribadi sangat banyak dokenang tuh amang. Mungkin ingotok kumos seliling ngulukku. Roho tu pagabaru amang ala na melarikan diri. Ahap pedang arung di boko bak mu perlengkapanmu na tahu na lewat. Mungkin dang nasengaja amang alai nga ibe hurwa sihat secara hati nuranim ikotok kami pature hoko di sana. Jala memang secara pribadi ama terakhir di HP ho amang mar video call dang boy awro patu paho sesuro na pinangidom alai sudi hami geleng mun narapat dusni roha do patu paho ni sudi pangidom mi ama ngahuli hami ngatulus beroham sonang roham meninggal kami songoni hami sudi pinoparmu tiur dorohanami pabor hatok ko amang madapoton surga hasonangani. Jadi molutung adok pediha orangan nami diakka pakuling nami salilingon salpu home amang sonang maho di surga hasonangani terlumo di pahopum si santi gak bisa ratang na halan ujian moloho di gelari doho opung gaul di san titip rindu titip salam untuk opung pak ya opung gaulku ini mana jadi
sonang mahuamang ima songon hata borhat nami di acara perpungan nami can hami sudah saluhuna geleng muna dison butima hata kita bedongan Tangnya ko kamu tutu hata perdengar basai anggia tujulan naron di siapu dia muno namang lam tu sadana rohanami akayana komuna songonin nama hulala na witar dokna selamat jalan Maria mamang selamat tinggal di hami pinop Mauliati matutu tarok ko tutu hata peringkat basai basongoni matutu dohonon molo diingot dian di area kanak salpu tok sohiado binan memang naringga tu damangon ay baben ala songoni ma zuharwa jadi si meninggal sangat meninggal hutu manya damangon songoni nak kami na ditinggal honna si meninggal sangat manyan utima So Bapa, marpenggodo kami saluhu na kapaparamu. Ima Bapa, ala naung di jalo Tuhan do sudi pangiduamu. Jala pas do Bapa, bolo kami madokon nong nabur judo ho Bapa. Raksa nga direpoti ho ang kageleng mon. Wala na so tertangis na Bapa. Wala na nama HP ni pe imam do itu si golden na salau. Saat kami di sampai kita lalu Bapa. Udah kodo tuh ho Bapa. Bapa, lau nama ho niku olok nimu. Ngayas bero haman galo kami Bapa niku olok nimu. Alai Bapa, wala sada do pangidu aku dah. O dua pangidu aku Bapa dah. Pai ma amak pedde taroda niku olo nimu. Sada nai Bapa. Pai ma si panganon nai pangidomi ngopot pahami dah Bapa. Olo nimu. Toho do Bapa burjudo ho. Wala ku pasahatami tutu bitorla do manggalo kami. Bapa, unga bitutu huberek kami songod dia. Pangebahannya kageleng mu diparsahi tomon. Memang dapat neliling Bapa, ali bolu hubereng do Bapa, anak siap udah modo pau pupang warami. Begitu semangat, lama jaga ho Bapa di rumah sakit. Nina roh aku. Daki halo morohani Bapa kom memerisi goldenon. Alay mungkin nama hari terakhir nih Bapak kon, ikut pahupu pangwaran do HP menjaga Bapak kon. Do tanah siapunan naroh aku do Bapak. Malu berek ko Bapak na rumah sakit ini, sungguh dia pengurus niya kapaparami. Ngamak tahe Tuhan. Aboy mahulo jongi do tau mengurus Bapak kon. Alay ba mabeno Bapak, ala ni situasi do kondisi na mabayan dang boya ho to Roma dapat ko. Bapa disilani mangido mau tuh hoda bapakku malu tuk peso boy sangat berumo Bapa menjaga ho di rumah sakit mangido mau tuh hoda Bapa ngerokin apa panika wang daw mereka mana so tertangis sonau Bapa nangalan ilas miro aku Bapa deh. Jadi salina Bapa mangido mau tuh ho Bapa. Saya tiur perdalananmu Bapa, selamat jalan madiho. Saya si perdoho mau tutu disiamun itu hatai da Bapa. Selamat jalan ma Bapakku. Mau lihat ma di tuhata songoni manang di parpungwata pala di bagasan tikyon di parborhatmon Bapa pungu dohami di son anak komu sudah paparammu na di pang naso tarbesaro di parborhatmon makorasi ma todimi dison tuhami sudah saluhuna aka paparamu nak peso dison aka pohupin dari benai ba nang dison ma todina Bapa nabur juroho nak pe belga suaram manongga ki tuhami aka anak komu ala yang gotodimi nabur juroho tuhami aka anak komu Maliate ma di Tuhani
dia dorang di ngolum na salpui ina mana se mampu nami mabako tusat tuson marubat bayi dope hurati kina satokit do dia ho nah citi bapa tung siasi rohani Tuhani nian mersedani roha hami akaya anak komu di panaring mon bapa raptu jae raptu tujulu rohanami nian aka paparamon dos tahinami molonga dos tahina paparamon mangulahon akan naringgani magodo pogos binandi dos nitahi bapa jadi molotod dimi bapa naburju do malate mari Tuhani terus matua ho bapa marumur ho 70 tahun bastaro Tuhani dangadong peparapmon nama julani ho malate mari Tuhani selamat jalan ma di ho bapa selamat tinggal ma di hami sigajang umur hami sude aka peparamon toka ari-ari si bolusonon malate mari Tuhani botima Bapa molwa bapa saudara dukun aru bapa manak sungon dia dono ku meradu poko bapa melalui dari bapa terus salpu osak ya pertivion la sorong donang ban sepalas roham bapa ini bapa kana sini baru mau songonon suatu kecil roham bapa mernida baru mon Bapa enom bapa oh dia tutung lungur roha bapa tuk pesongoni bapa natar patu pa au atasan hami paparamu makorasi ma daging nang partodiomu di hami paparamu selamat jalan selamat tinggal ma di hami timma Indang uda naboru bolo hata selanjut non sian pahupu dung dipamasuk ma damangon tu jabu-jabuna naso pinuk kanai alana jam 10 tepat kita ikon mopo jadi soni ma indang uda dah indang tua dah pertama yang dong pertama yang mahita Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga Allah yang hidup yang kami sembah sampai saat ini Yesus Kristus Tuhan Allah semesta alam Bapa kami berkumpul di sini Tuhan keluarga Simpan Juntak Peparan Puman Lasa Pulam Sihar bermohon kami Bapa di mana orang tua kami ini sudah Tuhan ambil dari tengah-tengah kami Tuhan, tempatkanlah orang tua kami ini di sisi Bapa di surga menjadi penghuni Firdaus Bapa. Apabila dosa-dosanya Tuhan selama hidupnya ada Bapa kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Kiranya Bapa surgawi mengampuni dosa-dosanya agar orang tua kami ini Tuhan bisa duduk di sisi-Mu Bapa. Terpuji dan termulia nama Bapa Yesus Kristus. Kami pun semua anak-anaknya Bapa tidak terluput dari dosa dan kesalahan. Terlebih dahulu Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Yesus Kristus. Acara demi acara Tuhan yang kami kerjakan sesuai adat Batak kami Bapa. Biarlah kuasa Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah kami. Buatlah damai Bapa. Buatkan cuaca yang bagus Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terimalah doa permohonan kami ini. Rahmat dok mahita doa atau patai. Ayah
Jadi dihamu tulang ngami siahan dohot hula-hula nami silitonga Roma johamu tu bagasar raja nami asa bere kamu jo parpeak ngina tua-tuaon. Dah ngapa sih? Ya. Batolak pamerengamu. Ngahot buat hula-hula silitonga. Hula-hula silitonga palo samo margati mak. Songonido titim marak kupikan mulu hami di julu hamudi pudi nami tulang hula-hula asal manong dos rohani rajai. Oke mau lihat ma Horas madehita saluhutna punguan na saur matua nga rohame sian huria GKPI Delitua Pasaronom nalau mabayan acara huria sebelum dibuka ulaon aka ada nahobar tu ulaut tasadarion. Jadi upatu pahami sawati acara anu marede hita baru tangyang pamuhai marede muset baru majaha manang renungan singkat marede baru tangyang penutup. Marede mahita sian nomor 227 ayat sada doho 2. Yesus ngolu mitodiku podo hapo rusaki. Yesus ngolu mitodiku podo hapo rusaki. Gohiko nama diriku rodina salah kaki. Debata Jehovah, debata nahusobahami marhite goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate di pasahat nasarohanami tuhoale Tuhan. Allah di leakodope Tuhan dihami ho sahanguluan sahat tutikion. Jala di daho takas Tuhan ulaun nami di bagas tikion. Imanong dialak musada aman nani haholongan ni keluarga sia tonga-tonga ni bagasonale Tuhan. Asi maroham Tuhan ho matoktong namani roy roha doho pikiran ni aka keluarga ya nakon piab ho pudo aka pinopar na tinadikon ni amangon pos roha nami suruh mutodim to di porbadiai nalau mani roy doho mangapuli roha nasida ale Tuhan Tuhan debata Jehovah debata nami nang tu ulaun na marudut pe Tuhan nanay si patupaon ni hasuhuton di bagasa tikion toktong do hupasahat tami tua do pamu na badiai ale Tuhan asaho na majongjongi jalan na mangarajay roha doho pikiran ni akan nanayang patupahon ulaon ada sadarion ale Tuhan pos roha nami nandenggan mardalan ulaon ada sadarion na somaralo tu holomo ni roha ale Tuhan nangaka pamili si solhot na sodung saha dope di bagas tikion tuingan nanon ale Tuhan molutung di bagas pardalanan nasida iring togu nasida di pardalanan nasida pataru tu bagas singan nano di bagas sahipason nasiakoy hubuk kami Tuhan ulaun parmopo sadarion marhite goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tauduti marede sian nomor 540 sada ayat sada doho 2.
Yesusi dihasa ngapone. Manalap na badiay tuhaso nangani. Yesus Mahaposaki di Haroronai. Madok mauliate dohami Tuhan, dia pala manuguton. Ala didongani ho dohami Tuhan mamulus sian nahulum sahat tutikyon. Di bagasan ahipason. Jalaboy hami pajupang muse di parpungan nami. Di bagasan tikyon ali Tuhan. Amanani haholongan nami. Jumolo nunga di jauho tulabungmu nabadiay. Tuhan naik marpungu mahami. Ima di acara pamasukon tujabu-jabuna. Sayhoma ale Tuhan nabatuluson acara mion. Tarlumobi di hasuhuton. Mulai sian manogoton satu acara para daton upasat hami ma Tuhan nuaing perpunguan namyon suang-suang ni ale Tuhan dinalaw mabegi hatami hami ditonga-tonga ni perpunguan namyon dongani hami biki jala lean pikiran naturang di hami asaboy Tuhan terjalo hami hatami di bagasan dame dohot las niroha atong marjamita maho Tuhan nungarade hami ubigisa di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Shalom horas madihita saluhutna. Hatani Tuhata nagabi turbuk ojahan di acara parmoponi damang nata haholongyon ima na dibuat sian Jakobus bidusada mamuka sian ayat 12 songonom madidok hatana martua dohalak namanaod di pangujunani aidung tau ibana jaloon na matupal hanguluan naong di parbaga-baga tu akan naholong roha di ibana. Uja hami sa ulak nai. Martua dohalak na manaw di pangujunani ay dung tao ibana jalaon na matupal hanguluan naong di parbaga-baga tu akan naholong roha di ibana.
Molo di bagasan bahasa Indonesia, mana tahu kurang mengerti. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di hamuna dongan saha porseaun di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Tarlumumima di keluarga si Majuntak namar habut ni roha di bagasa tikion. Dohot keluarga nasoro depe di bagasa tikion na di pardalanan depe nasida sagiat mat torboi sahat ro tu bagason. Ido tutu molo di nguluton amang inang molo mago sada ama natahoholongi siat tonga-tonga ni keluarga ta. Siat tonga-tonga ni funguat ta. Masa jutiat doroha. Lungud doroha. Masa borat doroha. Isarani barang ta amang inang tarsongon hudok majomolo hebeng 50.000 dibuat geleng ta jutiat dorohat ta dang tardok manti alai ikon ido masa dihita amang inang ikon marhite hamatianido asaboy sahat hita tu harajaon banua gicangi tu inganan naung pinarade ni tuhatta dihita akajol mana porsia di ibana atong dibahini amang inang dinaung tabigi hatani tuhat taon memang secara hajol mau masih lungud doroha kon siap dohita di si sadi hari hita di jauh Tuhan tay ikon radi dohita jadi di bagasan nguluton amang inang ikut dohita mangulahon hata di Tuhani ay ido nagabi wahalta ayang go damangodo nunga sonang biyon hita jolma na mangulon nama buhama sugot asaboy hita pajupang muse di surgo hasonangani berarti dison amang inang dang tardok somarsak hita ala nunggalaw sada ama na tahoholongi sa tonga-tongata jadi songon hata ni tuhat taro naman dok martua do halak na manaon pangujunani ay dung tau ibana jalo on nama tupal hanguluan na di barga-baga tuwaka na holong roha di bana atong molosong ni amang margogo mahita di siala nunga tabigi hata ni tuhatta amen martang yang mahita mauliate ma Tuhan nunga taripar hatami tubagas parpungon nami di bagas tikyon ali Tuhan. Ima keluarga semajuntak Tuhan. Nah di bagasan habot ni roha di bagasan tikyon. Di bahani ali Tuhan homa Tuhan na mangalian gogo. Na mangalian hahipason. Na mangaliat torang di pikirat Tuhan di keluargaon. Asaboy Tuhan mardalan acaraon. Sahat sian na mamulai, sahat tu na mangujungi. Tuhan holak kodo Tuhan na di pangasawa kami di pangasungulo nami. Di bahini ali Tuhan
dongani hami. Jala pargogoi hami Tuhan. Asabui mardalan acaraon di bagasad dame dohot holong nasian hoy. Atong mauliate madiho pinuji pinasangap maho olat nyom manahot rodi saliling-giling na. Amen. Isero ale-aleta na soolo mubay. Jesus. Sonangan matokong. Matok mahita di kaniang yang diajar pun Tuhan Yesus berita hari amanami matok mahita hari amanami saya pindah kepada Tuhan saya maharaja saya saut marong roham di mana Tuhan ya Tuhan saya roham saya sama sana ni so kali sana hidup saya roham mantu saudara mula kali dogi untuk manusia kedua mahari siapa aku ay hono ng purajaw do tawgon do niya sa matos sa iling-iling na amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong rohani Dewata Ama dohot pasaoran ito di forbadia ma namadungan hita sa daryon sugot rodi sa iling-iling na amin tuluhan yun. Gabi tulang. Na parjulo tadok mahuliate tutuhata pardenggan basai siala asido holonga boy hita marpungo apala ditikyon ima manggulahon adat sarumatua ni amang boru nami nauk sarumatua apala ditikyon Roma hami tutu tulanga markasiahan laho pasahato sabut ima ulos perpudi tua mang baru namion anggia matutu tujuluan narion gabe mana putina uli mana putina dengga ma tujuluan nari tu popara ni amang baru namion di pudian nia tujuluan narion jadi songon dia pe boy terpasahat kami ulos sabut ni amang baru namion las marohamu atau sabuk mahami itu amang boron yamion baik amang ma musik nahu partusi
ulangi bereng maamon mangandung na tulangi basa tulo sa puti Oras. Olo tulang, dat tulang. Ulis perpulio yang kami berulang pulang. Sekolah penang besok sabut anda putih nuri ngodi yang kami parda naik kuda. Selamat jalan meo naik selamat tinggal bagi hari. Sekolah penang pasal kami bersabut. Kami putih nuri ngodi yang kami parda naik kuda. Ayo omong ulis perpulio. Selamat jalan meo tinggal bagi hari. Ade, laiku, nabarju, nakaiku begi, suara nek kabar kudus sude, ahan dari cita-cita mi, toho matutu, guarmu, Cila toho maho leh guarmi, mangajur. Mangujur-ujurhun sude aka pinu parmu nang aka hadulipe nari huta siang dia matutu ujur-ujur tu sini tu dulu tu taru amma sude aka na tinggal homu daleku nang soni rakaning aka hata persirangan hubigi rakaning aka siang berekos sesubina ahana di sakani rohami ahana di rohami toho matutu di pasau tuhat do sudena sikobbo diului aka berekudus di aka rencana milikku jadi boleh di pertuamon nunga dengan hobe masuk tu jauh-jauh naso dibuka tangan molekku siang dia mahutu di jauh sa mahutu lah begitu hani dia mahutu abinganda gabiro leku parjabar sialani leku meninggal hutua mahu sude meninggal hutua mahu tu sude poparamu nari huta manang di dia tinggal paparamu leku na berjunda lagu meninggal hutua mahura siang dia matutu julanon akara pota tir pacarian molo akadi ka kapar sekolah ro sia katu bisuk nga katu bistara dia kapar karejo situ bana ma aka pangkat do akas sekolah molo akadi par tiga ro pada dala leku aka paparamon sia dau jupangan nama pangungwana tujularon suang-suang leku esok kami ulam manaruhun ulus parpuri omang ulus parpude leku tuho ulus parpude konda do ma ulus parsirangan jadi soalan nilai siang dia matutu naron mana putih nauli mana putih persaulian mana putih hasanga pemma di sudia di pramuda leku dah jope leku dah pulga jambero nami hata selamat tinggal ma di hamileku selamat jalan ma di ho sao mau tujoloni amat tano bertua de bata butima sana hata. Selamat jalan mamang bau. Molo nasa lelengon, molo rapita di son huangga doa amang sebagai songon hadoliku. Molo ate ma di Tuhan, tur masude paparamuna nak kaberek ku kapa putai amang bau. Selamat jalan madamang bau tu Jerusalem nebarui. Selamat tinggal madi hami. Sai di ramoti Tuhan masude paparamu di tanah panerakani. Sude mada potanakan nauli tu joluanon. Sudah tulus makatang yang mi di jalo partodionnya kabere komai doa akapaupui. Mulai ate mari tuhata, mulai ate manang dihita saluhuna. Butima. Di kami narosa bona paslu. Aw manang nadong rumah kata di son. Pas satu kedua, tu hata tu ngakadong atubu kunarong di kota Midanon. Asal itu hata hata naudi. Wah, jadi paham dah dua. Anakku. Ayo dua. Anak-anak kampung hormatan dong. Nah, jadi sonima luluan na saur matuga molohami sa tilitonga holan manggabi do ami be koras akapin perno akaya na kokot katikin ro molo lekon
nunga sahabe tujabu na to pinukana manang rumah-rumah na ang giat ma di parmopon nila ko di parnako ni mata na riyon nako mana horas nako mahasa ngapon hagabiyo yaka bereko tokatikin ng ro di budian nila kon ang giat lemar sanga pamuta katikin ng ro so nakaningan hol so muna hubigi do tangis muna ido ko kamuna dus rohanami hol so di dirasi roha de jale ido sada tua jolma moda dong di jolma bangare jumion naik perlu dapat pasu-pasu son hol so muna sana kaningan do para jolo kesatuan duluan molo duk satu ay molo sono pertuan dia tutua duduk duga ibadah alai molo sakami tulang muna madok son hata muna sana kaningan pot rohanami di sadani rohamuna lau pasidung arari nilai kon tuari sugut tu madami olong di hamuna dungi Roma pasu-pasu naga bicara itu hamuna akabereku do ibereku siat tuata na batai rohoron ni pasu-pasu ni lekon ido siro honoku tu hamuna akabereku salutna jala hamuna pasu-pasu siat debata silo tuing asa di leo lekoni ibudian na to hamuna takatikin ng ro horas mamu bereku boras akapapuku asa dapat uli no ito katikin ng ro daw akatatana akapasikona tibo to katikin ng ro asa boy gabi pakasahorot tay daw pertabuan siya tonga-tonga nilay karataon pajang mamur muna pajang umur namin na kamu tulak muna nang hula-hula muna to katikin horas mamuna horas na kami so ni mata sa kami horas matulang ulos saput tuna tua-tuaon aka pasu-pasu nok pinasahatmu tu hasuhuton na tua-tuaon sa itu hata matutu na pasauton jala hami pe siya dong asahuta dohono nami do sa ita bagajang umurmu jala lang kamu pe di pasu-pasu hata sai di pasau tu hata matutu aka tangiang dohot hata nauli na denggan nau pinasahakmu diulaon parmopo onon tuaka poparanin na tua-tuaon donon nami ma saya di apuma ditongani keluarga on aka hata nauli na denggan na pinasahakmu siak kami so pangunjungi sahasa ni suluma satu bortean horas mahita ganup satu panggabias satu parhorasan so nima panaurio siak kami dong asahuta gabi maraja ni dong asahuta mau lihat godang mau pasata itu hamu jadi songon dauk tatur nakin raja nami itu laksyahan do ula-ula silitonga papuho mahamu raja nami itu hami dos matahimu dukwa puhame no dos matok tahimu lau manipuli di bagasat tangiang badi hamu ula-ula silitonga hami do papur atong manutu anon mabetang yang hamu mate oh, oke jadi mulate matutu di tuhata mulate manang di jasa lehuna di manogutun di narohami tutu pasahaton sabuknya mangboron ima songon ulos perpuri di hamu keluarga besar 5 juta nakin nunga marliat siat tulak siahan hula-hula silitonga songoninang donga sahuta nunga marliat pasahaton hatana uli hatana denggan jadi dohonon nami ma songon ni situ tua harbangan main adalah tuhuta belatu dalat tujabu hatana uli hata pasu akan ini pasahnya marholong ni roha tuhamu apu ahu maitong hot martongan ni jauh hidup buti hami amang guru gabe ma raja nami jadi alasa mapangapuot tuhita inna rohanami sisada hata mahita botari manon sian helanami dos yak kita te ma dos rohata wa amanopa au mamangapu wa jadi di hula-hula nami tulang ngami siahan hula-hula silitonga lang dirajani donga sahuta Ami hasuhuto perjulu mandok mauliati tutuhata perdengga basai. Di naung mengaliau narini atiur dihita di panakok ngematani arion.
Boy hita marpahipason marpungu di bagas namarapang namarjual si gonggop pangisinon. Lasongonima di hamuraja nami tulang ngami siahan dohot di hula-hula nami silitonga nang di raja ni donga sahuta di haradion ni rohamuna napatupahon adat parmopok kita dina tua-tua nami oppu lam sihar dolion anggiat matutu sahat pitta-pitta munai tangyang munai tutu hatta perdenggap basa asa mopo manauli mopo manadenggan mopo maparhorasan disudi poparan ni oppu lam sihar dolion lasongoni raja nami tulang ngami na burju di pasahat tamudo ulus saput ulus nagajang sitorop rabu pitta-pitta muna etok tutuhat ta perdengga basai asa sigajang umur masude poparan ni oppo lam siaron jala sitorop pinopar manaputi nauli manaputi naringgan manaputi parhorasam masude disaluhut poparan ni oppo lam sihar dolion dangadong hata sidohonon nami raja nami lobi sian hata mauliate gurang maraja nami hupasahat tami tuhamu tuhatta mana-mana bay pasu-pasuna ditabayak kasilas ni roha dohot pasu-pasu pasamotan dihamu saluhut na nahu parsangapi hami asa hata ni na tua-tua matong dohonon nami turtu na duhur tiu-tioin na lote hata na uli hata na dingga pasu-pasu nok pinasaha muna raja nami tuhami sayunang mamuba sayunang mose matutu asai marjuhal-juhal mai marjuhal-juhal siap batu juhal-juhal layat tong binayam matu tabu-tabu hata na uli hata na dengga nak kapasu-pasu naik pas nok pinasaha muna tuhami apon nami metong hot martongani jabu songoni maraja nami pangapos ya kami dos tahit tanakin cipulihamu mamusi raja nami dos marohamu dot hula-hula nami silitonga lau manipuli di bagasat tangyang songoni maraja nami Mari surata ma tabasara surata martanya kita puji hupasanga pami moho adi Jehovah debata amanami amang nebasa doho jala parasiro hagurang di bagasan manugotor di pernakot ni mata narion marlas ni roha do hamil Tuhan hamina masyalongan do akayana kokon las do hanami ala buhay pajupang di bagas akay pasu las ni roha lau madapotol lain nami nang postang baru-baru pami di bagasan opason asli hamdo Tuhan napatupay buhay hami pas rosyan utanami lau madapotol bakeni yalay nami di bagasan opason las durhanami hubere kami akabire nami oni bebere nami do papu nami toktong do di bagas sakai pasu dupak kami alani Tuhan tamahan merat roha makalato salu na dengan basami nang di bagas sadarun ali Tuhan di pertuat nila nami on ali Tuhan di nama muka adat chen nama muka non saru nasipul di bagas sadarun to pasaton nami asa hona majongjongi ulauni pada wali to nasa wason siburis nama besiga ulau ni alai mereka hiji fasom ali Tuhan jongcongamu asa chen namamu kasar nasi ulau ni merdala di bagasan hajur do latni rohan sakoi asa makoron pasu-pasu ya kabere kodo ibere kodo papukoto akatikin yang ro asa jupang na di sida dabot na jalan sida to akatikin yang ro asa jika janguro kabere kon jala tur pada sida dab selalu na sida to akatikin yang ro satu tong lemar tabaca balat ni rohana sida atau ngari Tuhan nang di dapat siduk kepel Tuhan hari-hari nilai mo annongan tuhodo pasaton nami asa hoto tong ngadongani akaberekon asa pakaton na sida di paritongan na sida boy merdala do dengan asa masih ada juan na sida ali Tuhan asa masih apa dodok tuna hulbung asa boy dos asa boy le tiur asa makoro pasu-pasu dia kayana kon nami to kati kenang ro di pujian nilai nanyon foto hami Tuhan asa nasab dosa hami sikanu pari tuhoro pasaton nami saluna dosa nami dosa nya kabere kon bebere ko do papukon asa tunya sami sedosai asa tuk talup jala tarsalo hami haluau nak pasu-pasu na sakoi
Lumubi anak ko namin to katikin ng ro, dipudian nila namin. Postro hanami li Tuhan, tuho pasat kami, daging nato dinami pe, asa ho totong na mga ramoti kami. At tong tarapuji magwarmu adi Jehovah Tuhan nami, dalo tangyang ngayon, mga sananak mo Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen, horas may